clear tu le ngai thatu ten zawain chi bai vek ule content ma sa kan tar lang tak angin English Premier League match week 26 tho le ni zan lai le ni lai ni zinga in khelte ni lai ni zana in khelte kan clear le to a tun tuma chuan ni nga ni le zir top ni in khel big te kan clear le vele do na club lian in khel chau hi chip chair takin kan clear don ani tho le ni lai ni kan clear to kan ti to ang khan ni lai ni zan lai ni nga ni zing le ni nga ni zan le ni lai ni zan pa ngai in khel sang te clear let na hun kan nei don ani Villa Park Birmingham Peterban Kesang khel en kol na duaya Aston Villa chun Brighton lo mi khwalin Jack Hinshelwood Wooten minute somriat parukna an lama ti lu mangin Aston Villa in point thum lutak an lo chuaka English Premier League ka pathum nan la lu mek Aston Villa manager Unai Emery chuan 4-2-3-1 formation mangin hetiang hen player Arema Martinez chuan goal vengin Konsa le Mingstead defender Lion Oma Bogardi le mid center defender Sira Omin Onana le Douglas Luiz te defensive midfielder Oma Rogers su attacking midfielder Omin Bendele Jadon Sancho te winger an Oma Watkins chu center forward atan dalu ani thung ani he in khelbi ki chipcher de utakin clear let kan tum dona achan chu Aston Villa hi English Premier League ka pathum na din mun lo thei anni awangin anin khel hian clear let aphu a tin Aston Villa ngai ventu team po hi an thranem pha em ani engwangin nge mitam takin Aston Villa kan ngai ven kan ti chuan Arsenal manager Louis Unai Emery a enkol tata Unai Emery hi Europe lama peichuan Sevilla Valencia te lo enkol to ani awangin a record a tha a ngai ventu team le club po an thranem ani heng khel pu pui khirin ani taka chuan Aston Villa hi chak tur chianga ngai an ni a chuti rualin English Premier League ka hian chak tur chiang an om lo zia chiang takatar lang tu chu he in khel hi ani ome Aston Villa hian zazela somli pakwa point pasari ball changin shots tum som pangazet an ne atangin tum khache tarketa akal thunga chuti lain Brighton lam hian zazela somnga point pathum ball changin shots voi kwa an ne atanga voi thum tarketa akala corners tumnga an lo chuaka Aston Villa lam hian corners tum sari zet an lo chuak thung ani Manchester City chuan Etihad Stadium Fulham 3-0 in an nea heng khela hian minute somni palina leka Anton Semenyo chuan mashuaina goal khungin Nico O'Reilly chuan minute som thumna khung chun zoma Erling Haaland chuan minute som thum pakwana khung chun zam le in minute som li khel tlinani ma in English Premier League club tra Manchester City in sithum fain ma an hruai derto heng khel hi Paul Tierney chuan a enkol ani Manchester City manager Pep Guardiola chuan 4-1-3-2 mangin hetiang hem player Arema Donnarumma chuan goal vengin Aitnouri le Matheus Nunes te defender Sira an oma Ruben Dias te Maguire te defender Laya Omin Rodri chu defensive midfielder Malklatir ania Phil Foden Bernardo Silva le O'Reilly te midfielder Omin Erling Haaland le Semenyo te tlarma a dalu anni thunga Ben Chatrangin Kusanov Ryan Cherky Omar Marmoush le Reinstar te dalu anni thung ani heng khela hian Manchester City zazela somnga paruk bolan chan line Fulham in zazela somli pali bolan changa Manchester City voice som pathum shots nein Fulham in voice som pali shots an neya goal zone Manchester City trumnga petin Fulham lam hian trumthum an pet thunga corner trumli ve an hlo chuak ani City hian Fulham lakate na chang turin har satna lian tham an tok lo kan ti to kha January than laklu Anton Semenyo atal ngap thin hle mai Pep Guardiola Liverpool an ne truma bultran tu te atangin player pahni chi athlaka Kusanov aya Donfiat nga Ruben Dias dalu ni in Omar Marmoush aya Phil Foden dalu anibok
Fulham lakapo an goal bo ana a Phil Foden an chance tra a hla nga le ro a ui oma sitin box sunga ball an vorlu tam awangin minute somni palina Matheus Nunes ball vorlu chu Fulham defender 10 mun hima an clear thailova Semenyo 6-8 box atagin goal maswaya khung Mikwal team lamin Harry Wilson mangin chance nei ve ma se sitin magahile Donnarumma ten kolavangin Fulham in goal an khung thailova minute somthumna sitin counter attack mangin team goal thabi kan khung Aurelian amora bok thungani goal uthainan Matheus Nunes Erling Haaland le Semenyo te anin rol veka Aureli finishing a that boka wangin goal moi big alut Norwegian striker in ama polin minute somthum pakwana box ponchi atagin goal kila apet luta Horua sur nuai in khela goal chance dang mutur omma se goal mutur ero a om to lova sitin goal khung bel lo ma se goal an ven him theya wangle goal thum zatan khunga wangin an goal khung zat point thum an lo chuak Manchester City in khel nung thataka Liverpool an ne nuwa team boru kan nei tha ti achianga champion turin in rin tok na an nga sot Fulham laka team trazo kan ni zian polo nga January transfer season chan vechina Premier League ka che thra pani Semenyo le maggehi ten lak lu thei awangin an hu hang anati alang chiang Spanish manager Tonsian nei Pep Guardiola Anfield takan khelma khan Arsenal nena kanin khelna kha point kwa ani a Brentford le Arsenal in khelma kanin thlauna chu point thum ani kanin khelzat a in an miau lo awangin table hian kan din mun dik tak a soifi alova in khelzoa thil om dan chu a chiangang chu ti rolin ka thupui ber chu mason ani a mason zel ka du bok minute som ko chung ngel het taka khel apoi mo a player ten kan thil tuman hria chian apoi mo bok kan ril ruput mangba ka tlar ma le tlar nunga kan khel dan thlir chuan alung ol thak le ni ti in Pep Guardiola chuan asoya Arsenal in result an nei thalo bok nen Arsenal tan pressure atam sot lo thei ta lo ani chuti lain hemizan ve ka in khel sang te han tar lang thuak kila Nottingham Forest the Wolves the golum loven ne tokin Burnley chuan Crystal Palace khwal muala 3-2 in an nia Sunderland chuan an mi khwal Liverpool lo ne zolovin Stadium of Light Sunderland a hian Chris Kavanagh chen khel en kolna Virgin van Dijk kan minute somruk pakhat na goal a khung mangin Liverpool in point thum hlutak an hlo chuak heng kheli clear let na chip chiar han nei le ta ila Arnslot chuan 4-2-3-1 formation mangin Liverpool player hetiang hian Arema Alisson Becker chuan goal vengin Robertson le Endo te defender Siran oma Virgin van Dijk le Konate te defender Laya in Kopin McAllister le Gravenberch te defensive midfield an oma Mo Salah le Gakpo te Asira omin foreign words chu ekitikten nung chia tlar ani thung ani Liverpool in Zazela somnga paruk point pakwa ball changin shots somni pathum zetan ne atanga tum thum tar ka ta kalin corner strum som pakhat an hlo chuaka Sunderland lamin shots voi som pakhat nein tar ka ta tum hnen peta corner strum thum hlo chuakin Zazela somli pathum point pakhat ball an chang thung ani engwangin nge Liverpool in khelin ngai ven a hlo kan ti chuan English Premier League champion lai anni miau awangin Liverpool chanchin hi kan soilo theilova tin mipui zinga Liverpool chantu hi mizo mipui thatnem tak an om Sunderland tu si zoda base park baka an khel thatrin awangin an khelmol Stadium of Light ta Liverpool in point thum an hlo chuak thei hi result thabik ani Liverpool in ne an chana wangin top 5 china om Chelsea chu point ni chen an phak talova season top lama Champions League kheltum in team ta chu Manchester United Chelsea Liverpool baka pathumna Aston Villa te anni awangin angai nom lo thailo Liverpool in pathian ni zangkhan Anfield ta Manchester City an ngam lo ani kha kumsang ni somni pakhat nuwa City nan mual ngeya Liverpool an ne le na ma saber ani awangin Liverpool tran tu te thom a beng cheng tran
season masalo ka champion puitu Armstrong bandu na thom hriat tur a renga ban lo token Armstrong la hi a che thale khut zela nilai ni zana tlom ngat se chuan bandu tu te thom a beng cheng to khobang ti huna tak mai ne na an chan pui vele zuks ani Sunderland laka Liverpool in insiam thatan tum ti an pholanga in kheltran tira tragin game anunga foreign wins van ne zan ero anilo tunga German midfielder ero a in khel a munom tak zet hein khela danglam na thlen tu chu Sunderland goalkeeper Robin Royce a che that emwa ani Liverpool in Sunderland and North ne a Regis Librisa in khel en kol Sunderland hian first half chung zongin Liverpool boxa voinga che ball to fu an nei thung Sunderland tlar nung anin rem tra a in khel thunun chunga goal an khung thei lo awangin Liverpool fans stand lau thonga cholloka golom lovin anin ne tok chollok pan nuwa mol nei tu team an zia seta ma se captain try hum chen uyom takin ala minute somruk pakhat na ni a Liverpool fans te lau thon na chu beng dain a oma Mo Salah corner peta thonga ball kal chu Virgil van Dijk kan lo tawin Sunderland midfielder Habib Diarra a per nuwa a goal Van Dijk tan tun season a goalie a khung na chi ani in Dutch defender hian Premier League bi ka Liverpool tan goal som ni pathum ngot a khung ta a Liverpool tan English Premier League ka defender ni chunga goal khung member ani tun season a Liverpool che chan lang sar tak chu tarma moi tu Mo Salah ni in Egyptian Sabel mom manga chom hian gola khung lei thei lo awangin tun season in elna franga mesom ni paruk akhel atangin goal ruk chi akhunga season masa goal som thum pali khung tu Mo Salah tan chuan mang an na tham di in Armstrong meu point ni kumlama bencha ada awangin an buai hatto ani ka Liverpool an tho tak don chuan Mo Salah athong masaka ngai ti in soila min pompui tu an thanem ome heti role hian tun season in elna franga assist voice ari anei to a goal som pathum Liverpool tana thok chuak to thova Liverpool tan English Premier League ka 38 goal tur tum som ko pathum siam sak to in Mo Salah hian Liverpool tana EPL la assist nga ber Steven Gerrard record ani ruala heti zat assist nei tur hian Liverpool tan league match zathum paruk khelin Gerrard tan match sanga pali a khel tling thunga Liverpool hian chiang takalang chu Diego Jota Boral antuara tin tlarma a poimo lo ang taka an ngai Darwin Núñez khan player apot khom thina nei ti chiang takin alanga langsar tak ero chu Luis Diaz an chua Luis Diaz mun ruaka azau le ti hi ani tikhan tun content big chu kan du tok le anga English Premier League bika hian tun match week 26 sa clear let lo pakhat kan la neya champion tura be sei omle maswai tu Arsenal in Kelbig chip chair takin clear let na kan nei le don dia ka channel lo clear thina wangin lom thu ka soya in zawine hun man nuam vek ule